توازن حقیقت. салом алайкум дӯстон, видеои имрӯзаи мо дар бораи чеки патенте ки ба телефон меспорем чӣ хел ай банкомат бигирем шад тамошо кунен, мефаҳмем. вақте ки картамона мондем мо камтар загрузка мекуна, баъд парол меписам. паролмона мезанем, яъне пин-кода мезанем. баъд интихоб мекунем васе оператсия. платёжи переводи интихоб мекунем. баъдан камтар загрузка мерава. ба история оператсия межиқем, ождад мекунем. вақте ки биромад мо ҳамҷа болову поён кадан мегирем, мебинем куҷо да мо супордагием. оплата патента дидем 5100 рубл. межиқем болои ҳамида. ҷиқидем, баъдан оператсияра межиқем. напечатат чек межиқем. вақте ки ҷиқидем, камтар мунтазир мешем, чеки мо мебурояд. инами чеки мо аст. дидем? видео маъқул шуда боша, як та лайкам межиқем. боқӣ хонаобод бошед.